Дали и Тора, ава черава ото закони девлесро о заповестија, е Мојсијасере. Дали он важине на еверни коненџе? Јер бутмануша, касикавен и капенен. Одевел завршин джаса и Тора. Али сој о библиско одговор, а да лестарка причина, а кавакурко ото откривење. Икал ти Библија, и дик манцар, ани књига откривења, дешу паншто шеро. Јер и Тора вачери акате кокава деловља от откривење. Неко недавно бичал џамај имел и поделинџе помаро поглед манца и њум захвално далес. И олени солен перспектива да чаче и Тора на невише важно или сола значај еверни коненџе. А ме ленџе писинџум палал, а мо одговор хинелеа кава. Дали е девлесе и Тора важно? А мен мора е девлејате сложинам. Дали одевел још увек дикела важност, а ни Тора? Џана нешто. И Тора на не инструмент оти праведност да се означини лава и Тора примени навла опромло животи и дали два черелама праведно нана. И Тора на не инструмент оти правда. Ali i Tora odredini soji pravedno, a soji nepravedno. I dikaja biblijski i poveznica maškaro kaladuj, osudo hemo zakonije devlesro. Devlesoro zakoni instrumenti kas odevel koristini te sudini, te čuvelo stvarja anoredo i te anellenko lengrošu kar stanje. A oko vaso mislini akalea, a davaj, ket piraja ano duho, hem ket peraja i pravda o to zakoni, sar so penela o zakoni ani rimljanima o Pavle vačeri, soko vel o ishod kao vel blagoslov. I si poveznica biblijski ket čeraja o zapovestija hinjam blagoslovi me, a isto a džahar, kad ignorišinaja hem pagaja o zapovestije devlesere, a menka dobina prokletstvo. Sopenđao Mojsije e čavenđe e Izraelengerenđe. Čuavan glatumende dživdi pehem smrt, blagoslov hem prokletstvo, birin dživdi pe te ove blagoslovi me. Oko vas je važno kad te dikaja ano duj stihija ano otkrivenje de šupanšto šero, a kavajo kontekst. Ano otkrivenje de šupanšto šero, a velan gledero de šušovto šero, naravno, a oko vas o desini pe a te čorela pe e devlesro gnev ano potpunosti. A kava mangavate razuminen, ke dikajani knjiga otkrivenja, a odevel počinite čorel plo potpuno gnev opro stvorenje, dikaja da o ishod akalestar kao vel, da o redo je devlesro ka veliki pu. O ishod o to je devlesro sudo ko vel da ka uspostavini pe devlesro carstvo. A oko vaso mangavate dike, a ka vasoj izjavi meko kaladu i stihija, dik manca, ano otkrivenje Jovanovo de šupanšto šero, i kad ka duj stihija, a davaju panšto hemo šovto. Palo a dava dikljum, sar ko nebo pravdilo, a neksave Biblije, al tuček i Biblija ko pisini hram, a dava na nea džahar. Na nea te o lafi hram, jer o lafi hram ko grčki hiron. A vačeri o to hram ano jek uopšteno smisao. A kava lafija ka te neos, jeko to načinja but puti prevodi mesar svetište, ako kava kontekst u slučaj često da vačeri oti svetinje nad svetinjom. O to nesavo proučavanje, o to šator od sastanka, a men džanada katej si poveznica o to hram hemo šator od sastanak, jer šator sastanka lo prvo, a posle o hram gradimeno Jerusalim. A rakaja ano lile jevrejenđe, ko teo Mojsije hinole instrukcija diklja i građevina od šator od sastanka te čerel sarijek obrazac
kova slika odupral, kopija odupral, to jest okolestar svoj upreko nebo. A katena vačeraja bilo sostara vrestar od nego to nebesko šatori. Ponovo kad štinao panšto stih. Penela dikljum sarko nebo o neos, o svetište. Oto šatori, oto svedočanstvo ko nebo pravdilo. Oko vas soj Andre, ani svetinja nad svetinjom, zakija Maris vrha, a davaj o kovčeg saveza, a o kovčeg saveza i o kovčeg svedočanstva. A so dva svedočili, so starvačeri, pa oko vas soj Andre, ano kovčeg, ko stari zavedi kaja to dva pogled, starozavetno oduj table kolaj čerena o zapovesti jede vlesare. Dik penela, dikljum, sarko nebo pravdilo o hram, o šatori, o to svedočanstvo, hem o lestar i klile efta anđelja, koleni ne efta nevolje. Dika kate, da kala anđelja i sole nefta nevolje, kotari klistile, pale penela, oto neos i klistile oto svetište, oti svetinje nad svetinjom, so sedava bitno, soj označaj oto lafi neos nego hieron, pa vačeraja oto tan, ko te o kovčeg saveza, kovčeg svedočanstva, a da lese dava lafija te koristime, svedočanstvo oto šatori, so i sole Andre instrukcije. A kad odevel počinite sudini ani pravednost, takava sveto, da bi anela ostvarija peseko redo, ano pravedno redo, soj o izvor otjek ja, o suda ili o sudo. Pa katedi kaja, o zakonije de vlesro i tora, a da lese o šatori o to svedočanstvo ko nebo pravdilo, da bi otkrivenje kovara kloan i tora počinite desinipe, te bi šaj ostvarija anel ani pravednost, da bi o carstvo je de vlesoro vela uspostavi me. I čitinaja kate. I klistile efta anđelja, koleni nole nefta nevolje. I oni klile oto šatori, oti svetište. On hinele urjavde, ano skupohem čisto lan, kova isto džar hinele sjajinđa. Hem ko gruđa hinolen pandle zlatno ne pojasencar. A kad te dela značaj ko zlato, a da lese sođana da o tron blagodati ko te bešela o kovčeg saveza, ovio to zlato i džana da sačer doji u čardo sa čisto zlato, a o zlato i značajno, jer podsjetina men o to akava sudo ili posuda, a da vajo kovčeg saveza. I sakala stvarija motovenamđe nešto. Motovenamđe da oda velika koristini tora, lesre zapovestija da bi šajte anel sudo, oprolende kolana veruinđe. I večno životi okolenđe kola veruinđe. I aver način sarkava šajte razumina, da vada odevel ka pravelo šatoru castanak, to je to svedočanstvo to šatoru castanka, i kad džalan glal duj stvarija kanel. Kanel o prokletstvo kovaka prelelika uništini okolen kasna nevera, kola odbinđe o otkupljenje od toba kroro. I okola kola priminđe o otkupljenje od toba kroro, onka iskusinen blagoslov, hem večno blagoslov o to carstvo je devlese. Kad i kajako poslednja dive, oti perspektiva to poglede devlese, i tora i sola još uvijek važnost hem značaj. I da lese ako meni njama da lako la pripadinaje za ko carstvo, kad i kada i tora i sola važna uloga, i amenđeno misli hem ako ponašanje. Hvala se odikljen o predavanju to otkrivenje. Šalom.